آیا تۄہہِ خبر ایران کیو جنگلو مز ؤژھ اکھ سۄ نہزت سۄ اکھ تحریک یم دنیا کٮ۪ن بڑٮ۪ن بڑٮ۪ن سپر پاورن چیلنج کوٚر. سن 1915 آس پاس یُس قاجارن حکومت ایرانس مز سۄ ٲس واریاہ زیادٕ کمزور گٔمٕژ. ایرانس مز امنیت ختم گٔمٕژ تہٕ امہِ علاوٕ روٗس تہٕ برطانیہ اوس اِہنٛدٮ۪ن اندروٗنی مسٲیلن منٛز مداخلت کران. لُکھ ٲسۍ آزٲدی خٲطرٕ تہٕ خود مختٲری خٲطرٕ واریاہ زیادٕ بے چین گٔمٕتۍ. اتھ دوران گیلان پٮ۪ٹھ اکھ شخص ییٚمِس ناو چھُ مرزا کوچک آسان سُہ گیلان کیو یِمو جنگلو منٛز اکھ تحریک شروع کران ییٚمیُک مقصد اصلی اوس یہِ کہِ گۄڈٕنیتھ چھُ اسہِ غیر مُلکی نظام یُس زن ییٚتہِ چھُ سُہ چھُ ختم کرُن تہٕ انصاف پسند اکھ نظام چھُ ییٚتہِ قٲیِم کرُن. اگرچہِ أمۍ تحریکن واریاہ زیادٕ شمال کٮ۪ن کینٛژن شہرن پٮ۪ٹھ کنٹرول تہِ روٗد یہاں تک کہ اکھ لۄکٕٹ حکوٗمت قٲیِم کرنٕچ تہِ کٔرٕکھ واریاہ زیادٕ کوٗشش. ولی بدقسمتی چھےٚ یہِ کہِ اندروٗنی اختلافات ؤتھۍ تہٕ نیبرٕ پٮ۪ٹھ یُس یِمن پٮ۪ٹھ دباو اوس یُس باقٕے حکوٗمت یِمن پٮ۪ٹھ دباو اوس تراوان ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ یِہنٛز یہِ تحریک واریاہ زیادٕ کمزور گٔے تہٕ بلاخر حکوٗمت چھِ یِہنٛدِس اتھ تحریکس ختم کران. بے شک یِہنٛز یہِ تحریک ہیٚچ نہٕ گٔژھِتھ کامیاب کِہینۍ تہِ ولی أمۍ تحریکن دیُت ایرانس اکھ سۄ وتھ ییٚمہِ سۭتۍ یِمن فکرِ توٚر کہِ أسۍ کِتھ کٔنٮ۪تھ ہٮ۪کو خود مختاری خٲطرٕ آزٲدی خٲطرٕ کھڑا گٔژھِتھ تہٕ ظٲہرن ییٚمِچ جھلک اسہِ جمہوٗریہ اسلامی ایرانس منٛز تہِ نظرِ گژھان چھِ.